Memo bibi akwaba ediba emergency Ghana TV. Enenso da fufu achedi amponyankopo ede acheyen. Na medo bibi ase so the emergency Ghana TV aye ne #1 channel. Ene story amensaka wo fidem hase no. Yenya beme bi ede nasem abedo hinini wo Sompa TV. Na asem ode bae ne se fa enam 5 cities hunti no. Ni yere abonidua. Ebusenye nsem ene nkone nkoti mu nsem emra. Share nso so be subscribe na wa like na wa drop comment nso e wo comment section ase. Come ho ne ko hwe video. Wa say Kofi Steven boa ho bo fu edu. Wo gina dakam. Wa no aba no kuradu. Wa sofo edu boa hen. Na de wo sofo ne eda ene wo mo ba court. Kwa Adayiko. Yey. Wa no say Kofi no. Pachomia. Yey say Kofi Awrade nyi wate. Ade hu mobo. Papa, ewie. Ome pacho we die mu ye hanuma enye bone boko nso enye boko sa. Me classmate ni me na dia grow from KG to JHS. Baby ogina nye kra. Se mampa mu me de. Na ye o inait bo food no no otu yi o wi school no otu free ho na se ya na wode yare eba kurom ho no. Tina le kasa ni mu ni ekubisa na de ntia o yare no kire se ne sofo no ka kire sofo Dubai e ka kire ne se wakudi eyase aduane ana ama jolofu eyase jolofu musie jolofu wakudi eyase dokono we dey dokono hana ama wayale enti no yale no eye like dokono kudi na eyase no ana ama wayare eti etena wono sa enti ono ana tena no ka se da bi meko machi na me de ma wako kire mabusuafo se sei ni na eto me eti omo de ne baaye no ayo se wehwe mu no ye hu se eyeduabo enti na mayeko konfo bi ho wa trama ekokoko dane na wose ho na ede wakwae obi dan ni abondua me pa cho eno de wadawro mo ono awa ha entine honom no ono anka beka ekwan me pa cho ekodane dua no na ekodane ye no dua na anane na edua ma akoma akotre ba eri nse ba akopɛ me pa cho ono na bobi ene ba kro nsu bobi enti dua no antumi anane ti demo na wode konfo no aduru na ode ama na yesela no demo na na wo fon ana ma ye ko antoa ho no me ko antoa no me si edua ma akoma akotre antoa wo mu anyama no wo mu mienu ana nsuo ba ko so so de wo mu bi nko ne yenka se nye dua da edenya akonfo bia ebenya no chop money yazemo tino wadarma akwan adua no fa so baba yi na ade owo ha yi de anu ankasa beka kase Steven Pacho me no be bitina fen fusua obe fusua emfranchim net menene wumi onu na third born mo wumi enu anata ya wumi enu na akora no onya be 7 months no nantem timi di akora ni chinia pe no mi hu no minu ma mi timi si wekipi e wa akora no ni e pe ni hu no akola no anya sen am pe no ye pom akora no di o ma mi ama no fosua ni tere ja ne ba ne to o no na ye pe no e di akora na ma bo na se wa wo yale no so ase okokonsu ti aso atobo ma ko mamrafo nti yes ano sometimes na meneno akasa wo yentem nti ono no nkoda no ana o hye aduane ase emu ene bayere apesi ai tina adwuma efu ebi betobi benya boy wo nti meneno wo a buwa 11 na omufrefo no ntimi mfa enti wo mana okra me se okọ ni sister biawo na okoto ne bedi timi wo no ma na ofre me na yesu yamini kenti na me ngini no watama ba bia ekoda na edua no timi wo na ofre me se wonyam osanya ana me se menti asile ti oni won hia me na me send no scan no hia me ma obaya the fune pie kura
ana busa se fusua na yin se we de ebe tu mu se asa pie ntem dodo ana funa pie ana wasi ewia no we hunu ewia no we hunu tinyin se no akasa ne ntokwa ba mu se me bese me nyin se ko so ya asa de anya wo bi sei aha me tutum se nya mia because me no awu mienu adetina ka me ensa ba me se nya mia timinu nu wo mu sa ya ka ti ebire mi na me ko bo me bae na kom de me na miniska bia wo ba na fa isi di da ho ana me fae na me de ko to aduane se ne ni sika beso me ne nkasa me bae a muso abudua na adwene en sika ndi mi ana mafa en wotumi sa bodua obodua ti bae na me ma me se oba wo ne na be ma wo ne na wo ma me mu Mr. Guest na aba na mo de mo ma mu anu se etum fa enye odobi na o ne mu tiditi o ayi tum oba ma wo ne na wo mienu wo ne nete de mu se eden asika no no wafa but obodua ku to obodua no me ba na oba be sala so obeje akunafo obodua me ba na ma me so abodua fusua abodua ono mu kan ena odane ti ewuma ana mensane ni nyantokwa antokwa nyinse no ma ekuro umbia meka na menya hoto ana mesoso me obi a mesum nyame yi no kore de na kwanya sorry sata no Christ tabernacle so na meko tina mpese me di kufia bebo ndia ana mesum fa baabo eni nsuo na itibire bible ni nsuo bodua sa se me meka okache beka ense wo wantima faisidi wantima anwene lesa wo bekumi dia ene wo soso ni akura no wo ko wo akọ ni akura no mu mienu nyina amonye papa ni oba ni mienu nyina amonye papa oba wo nyem no no so ko wo a wo ne wo bani mu yo ene wo bo tiri nkono kasai nti eye no ye ko ba bi no mu si oba no bia no oboye no anani 5 cities no ho odane no no anani o wanyem ti eno no nyame ena akura no eye me ba be yam funso ebufu na mde bae nti eno soso aka ho ti yakọ na yakọ dane obu kire iska ana yakọ dane bi de mi se o mam twa afa mi de do adwale a besuti ya na yeti ono muka ati yenkwantoa ti kwantoa no no musi duana anane ono bubu kama sisi baby a me kra gina no enye anye kra de baby o gina nye etigumu omubu ka no rese akosi system ile nani chine baby a me kra gina enye system ile nani enimani mo ya ma o kofe bu en o mse mo famla nto aho Antoine si Antoine eka obuma nyina e system ile kanu nyina e system ile ti nya system ile na mse ma bisire mu ma yamfunsuo na yamfa system ile nkoda ni dua o yesire mu a siremo ya etiefo mumwaye ba cho de wadawro ma anya se bia ye de ma muse bia momfa musika ma ye na hwan ne sa da bi same me kasa no mdiska no beba wadawro ma mi de me nani me pesika de akohwa kola bi oyale eda hospital wowu ye koye surgery bi abrante a no oyiri tifie 5 cities ho oyira bodua wo so abobi sa kola eda ne yam kura ngu me metra nko sere system million koda ne dua ebi me yasof maame serewo bla wadawro ma na de wabusu apan na wu Stevo ye kura be fie mu ya ye ne ba so ombenya sika maame serewo wadawro ma umobo wai yo ene wo aka kasa me mo wakwanya na wo de atudwa se wo sere ewiase nyina de atuni ye che obeju system le tu so bi wo mo adipi na obetim de abo na se me
me be jama me hu sa me stress ka se mfa mre na fa ko dan duade eno de me srew etime mo akwanya TV so wa pa mu ka why aha bia na aka obi akoma na wa boa ti kasa Steven na oba no we bra oba no we me ba cho o ni sister hono wawo me ba cho wawo owo de ai owo ba owo we wanya say ozo 2 years aba ana sa nya na asem ba fe ne de so one ne da so te ho ba cho me jai o de oba ne de bibia nso nya no ba cho da bi na Steven o ma me ni ho o ma me ya so kwa yo ma me dande ana ne papa e on be bi o papa nso osisi a na ni nuanu mo yi onuanu re se ya soso anu a ya jijiji bi o mo nyi don ni pesika empa bi se wo sabi wo sesi a so mo be ye bana e dia be jan lo kwa so agirejina ka e dia jiji sika dia be join ni paso antini se kromofo boys no ma me kan obi agiji sika e di kan de call baby e koda na first one 3000 ayo ana ho no e koda na ya se anye yenu je di se bia ya agiji sika de akoda na de e jiti na busuane di bi so ana de koda na e se bia awie ana on so ase ane mama wa kwanya Steven wa fa wasam tu wiase anim sika ne ba me nye bi da me kranya me number so no mo de beba on be frɛ no abeje etika na Tony Pakoma so a no mai wado ye wai ame mo kwanya kasa ba cho tiefo we de mesrɛ mo a mo amunua ose kufi de ato me nie biabo me dua yesi me hie system million mesrɛ mo tiefo mo mo ame na ba bia me kra gina nye muhu mmobo tiefo muhu mmobo na mo nyeme muhu mmobo tiefo wa kra fa number se be ya wa bobo number why se bi obi no de beboa wa fa number to dwa papa cho 0553 85 85 0553 85 50 and 60 yo the straight edi be na wo so abena se wa o gire ni di na san wo fun my sister na o sister o no be jisika no no o sister yo te se o ba kama don't you mean ko pa be si ankoda ni dua sire o ma o sister yo te o ba kama say na wuwo no on to mean ko pesika ankoda no udua mamo me de say adwuma ne de we de me pepo wani mu fere why 7 se me be tra be sika say de koda ni dua dia dua no se ahye mu se mu nya abo na mu se mu nyai mo ni dua abo ne be wu eti wodo number na tum e ka nipa koma o me ba beboa wo na nyame aye wadom mo friend sister mama madam uni na sister 6000 de oban mu nyamfo mo ko pe bisia na mo fa ne nko da ne dua ne mama pa chao ye so funi di ka enti e bo obosia ye bia enti se no pa no e ka pra da wono ayo ba se be manu sisumu na so wo wu asem ma ne nka fridge wo be bisia de ayi ana me boa unu ye wo wu a be ka fridge mo be ye jollof musie jollof yasi nyina achichachi pala ene wo fadampem meboa eti se me be trend TV so abe stage kase e koda ni duade me de no de me nya bi krada eti mi so ono anka na tiefo ni hu ne moboa na ma be boa ni tu so abe kan me ma wakwanya mo plead why na se bia nya me be ma yo e pa mo chao e wi asema me sama me nua no wafom me sama ebusia ye bia e say ya pemti esema tiefo mo waye esema ni diem omuma konfo ma ko anyama ho no nsu no so no wo ka se Wednesday ana yamra enra by nyesika no enye ready nti bra no de se untimi emehye mra se enu nti se obi nko fasika mra wo se ye ka se be ti fo be hu yamo aso ana be so chiri se ti fo be hu yamo bo Steven una wo yale kasa na ntoni pa koma so pa cho tiefo mu hu yamo bo yenhu mobo yen no una wo yale osivo mu hu mobo amuntie me na mu ame number ni 0553 85
50 60 mesi so biem yo 0553 85 85 50 60 atiafu mu mmobo na mmoa me edin e wo so no se eden abena se wa yo yedase ye tie for ne afefo ne wa brochire ne so mo no sa time no mo wo adwuma mu ti frɛ nwumire kono na ya mo hwe ti so mo hwe na bibia ni so a producer mo nye ne number o kina e be frɛ mo na maba why erade shram oba ya mo tete ho ne so nko da masin da me shram Mido bibi afiso di be ma yekohwe video no eba ye na yenya be me ya asem yebusia eyare hosem ankasa na nso sisi a ne ebe ya ne den enya ba wie de hia no se solution na ye de ye pe na oba ono ne ti na wakwa akọfa ne 5 cedis na waba odua ehu ye nso ya ye pedua bon ye nyai seconds bia na simesi ye misi ya na mu bia mano na mu bodua nso be ma no nso wabodua nti yesre aya so bi fumi ana so bi ye bibi kwa na mema mu nya mu adwese mu bo nipa ni dua yesre mu because later no wan hwa nipa no enya mu nso a ebenya wo baby nti yesre eduabon is too much eduabo na seconds bia mu bia ma na mebo udua na meka nsuo we na yesre mu ya mu nsusu yenya be me ya asemi obeye obo ni dua no edua na nya no ejane nya no onu ni nim se akola na ehye oba ni yefu na nye ne dia ba later no akola na ye ne dia wabodua nse jabo na onu no boy no asaso abounce aba ne so nti yesre ya no kasa no ye tetre me ye didi nchine edidi meku nti bibi bia obeka bia no ahohomfo ye de esom nti yesre so obi fum obi ye obone obi ye obi like bibi obi be ye obia no memie wano mbo nipa ni duada nti yemfa ye nua be me ya asemi entu ye hofo maybe na asem na obeka no nipa no onye wageni se meka se me ibo ni dua obeba beka bibia na se sata na wabodua na wi ebenya wo nti yemfa story we entu ye hofo na ye moa ye nua be me enya ba wi solution na yede ye pebusia ha na mede mo ebesi na meka sa ha egusa ye Emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment nso e wo comment section as keche mami ST NSM eni midi ye besa nso edi hyemu e wa hebio ebusia